Sorry. Ang ko napindot nga na ako si Jay. So, that's it. And kita niya, nag-beat lang ngayon amuta yung istasyon. Kahit kita hangan nakangeg dito yung Facebook Live. Ta siyempre, hanming nga isel-select di commercials. We would like you to know nga, ada kami amo dito yung 98.5 IFM Kawayan City. Iti Idol tayo nga FM. Kita kita nag-text. Ito yung official text line tayo. Which is, ni ahumutan, yung numero tan. At dito, nakapablock po dito screen. It is iti Facebook 0917-150-0361. Kahit kung na dito naimbanggal daw yung Idol June and John Mark. Apo, good afternoon, Idol. Greet ko man, ikit ko nga ni Eufemia Lopez Macadamia. Ni, tagaramon na ito Tibalated happy birthday kan amin ang kabagyak dito Bugalyon Norte, Ramon Isabela Lopez ken Macadamia family. Kablao nagkabukin ni June Lopez. Anza, thanks and more power. Dagiti Lopez, DJ Aket talagang amumimet. Lagano ka ni Doktora Lopez, Josephine, may sa kadagiti nasigad ng gayam ti FDD data. Kaya kung na napay, naimbang daw yung mga idol kablao mati family Bustoba. Orero Corpus, thanks Idol. Ajay Mamata Bilit Idol is mi Rubilin Bustoba Corpus. Mga inulit na. Shout out man nila kay kung ni Jason Corpus. Idol na kayo. Ajay man paborito ng Kondilit Koreat Pilap. Kung na-text so namin doon nga nag-text isuna. Kita mo, first hour pa ilaan. May isa pa, Idol kantahan nyo. Manong di Berting. Idol, salamat. Bongbong Agustin from Antagan First Tumawini. So Tumawini. Maabot tayo kami dito Tumawini. Kita basta taparte dito. Napigsa. And lastly, dito yung official text line. Namdama ito yung itulo. Ito doon Secret ko nga po, anak ko na si Harden at asawa ko na si Edwin. Sir, pa-request mo ng si Siwit. Michelle po ito ng Purkuno, Lapogan, Tumawini, Isabela. Agyaman kami apo. Dito Tumawini. Isapit na madanon tanto mga pagkansunan dito. Di tamat. Dito Facebook Live. Ron Reynaldo Valdez. Good afternoon po sa inyo from Taiwan. Hello to Rodriguez Jefferson. Kaya ni Emer Paiste. Idol watching from UAE. Kablak man ibagat ko. Jonalyn Paiste. Ganda gitay kakabsat ko. Kaya namin ni Janice Ballo. Watching from Madrid, Spain. Andrea Josel Sigosio. Thanks sa shout out Jem. You're welcome. Watching from Kuwait. From Jovelyn Ayab. Nili is listening. And aging gana kanugayam to Gigaraw City get madanon dagito timek tabalong. Saya atan tati agsasa. Mayata. Watching from Makalawat from Mary Bareng. Yes, Makalawat. Where is Makalawat? Makalawat. Ginagkantantan sa idea dyan. Jaya Kapatuan Isabela. Wanji Community Center. Good afternoon. Kada kita Makalawat, taga People of Makalawat, Kapatuan Isabela. Kanaman ni natin na kana Esela Umipig. Kamablao na kapo karoba, kablao man ni tatang ko nga lapong kani mother ko, tas ni ading ko ka-birthday na lang di Biyernes. Ken shock ni Hazel. More power up po. Para kay samantay si Siwit ken pakablao family Umipig. God bless. Doon sa una itin nag-request, ito si Siwit, isumanti umunang kansunin ta. Siyempre, iditikartamutan kada kitay ng pangal daw kakwengkwatan, dito babam, dito Monterrey, good afternoon kita kayo. Thank you so much for the love. Sumungsungot na pa laang na idasaran ti kanan. Oo na yung pain order mo? Yung pain order mo. Just kidding. With all smiles, siyempre naragsak na nga sumabsabat ka data. So thank you so much. Nga Rod, dito ay yakit daw yung sisiwit. And of course, good afternoon to Ninang Lani and Ninong Delmar. They are also listening and at a request na dito ay anang ata iti atay siyempre iti favorite ng Uncle Berting. Yan. Once again, good afternoon Ninong Delmar and Ninang Lani. And our congratulations. Yun ti buridek tayo. Awat intarot taama sisiwit una ata nukat nuka manyutok kayan na imayo isunga amaan nyo sa tuon sisi
paamo. Imoy kong binisita, igaw di sukot na. Nang itlog si Dua, maama-amaan siya. Nubiyon yung maamu, mampakada kayo. Tapno maagaman nyo sa tuong sisiwit ko. Sisiwit ko, sisiwit ko, lulumawa borboron ko. Sumurag nuog kumanyo, tasa ko di nampaamo. Sisiwit ko, sisiwit ko, nulumawa borboron ko. Sumurag nuog kumanyo, tasa ko di nampaamo. Kakunan na dito ay 300 pesos load receive na po. Thank you so much. More power to your program and God bless po. Kunan na din ang abak idi last week nga tatamila nga na ilod gabuta busy kami. Anyway, mailod nga mailod apo just and kindly wait. Ayan talaga mga talaga ni panag nga malipatan mi. Anyway, ako na pa ipagreet man Kuya June ni tatay kong Alfredo Ordinario nga kada Domingo ag nindingek kanyayo. Kayat na sumali jay pakansyon yung manong senior med 1068 years old nan kat kunana na mabalin kano umay ag guest kanyayo dita. Thank you so much kunana. Of course, please feel free nulakit di kabailan na nga iyebkas iti kinalaing na iti Ilocano music ading. Kaya lang 4th floor kami dito ikat no Sunday naka-edep ti elevator iso nga manually nga umululi kami 4th floor ngamin dito ngem no kaya na pa ini tatang ay kat paumayam ta. Siyempre sa balilat ta ti panagkansyon dagiti lalakay when it comes to old music. Ilocano classic music talagang data kat birbirukin mila unay. Dadagiti techniques na nga kayat mi nga ma-acquire. Ngarod, dagiti da dumapay, balong nga pangablaaw. Juan ka na Christian na punayaw niya, nagpukawan. Kunan na dito text line siya kwelaang. Kuya, i-greet ko man ni Johnny Elahe, nga love ko, kanda gito'y Kids Me, The Princess Can Destiny Elahe. Thanks kuya, request ko man na jay Bulan, it's Milin Lin Elahe, dito sa Butak, Aguinaldo, Ifugao. Butak. 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 Salamat din sa mo. Hello to Ate Angie. Ayan. Rodel DJ, wako na watching from Isabela, San Manuel, Nueva Era. Pa-request po ang Sirti Pandeling.
Hello, Uncle Alex at Duko. Yes, good afternoon. Kadagati sa amin nga dito, Nueva Vizcaya. Hello, Manong Jun kan Janmark na imbangal daw. Yung amin dito sa stasyon nyo kay kumamang kablaawan, ti Jesus family, kay Kakusan family, dito barangay Bagong Sikat, San Mateo Isabela kang runa, anji ka anak nga sobra tulong na ni Jeneline Villedo. Agyaman nakabur, kasi kumali kantang account on you. Thank you very much. Dapat ta English mga dagos, diba? Anot mo kabsat. Okay, nga Rod. May sapay, diba sa... Nako, damo pumugpugto dito yung dagos. Nati amuna na yung tune. Okay na yung bangal daw yung manong June. DJ, kung na nagayam, paplayman da jay atok mo mapidal kang, pabati mamati bagat kong agluluto, tidinuguan niya isuna ka ni Angie. It's me, Onelty, Minallo, Nagilian Isabela. Thanks, Powa. Kung na. Powa. Datiin na jipon. Thanks, Powa. Shout out po from Mary Grace Bareng. Mary Grace, yeah. Kuna ni Pecha, hello mga idol watching from Hong Kong. Pa-shoutout po sa mga taga ng Kilian, Isabela. Lalo na sa Ramirez at Cappuccino family. Thanks mga idol. And hello to Auntie Edna Elmer Bosque of Eva Beach. Oh, yes. Hawaii. Kamusta nanti kinangkal? Ayan. Kana mo ni Lainan Parbo. Kablaon na man dito ay Batak, Pimentel, ang madama tira up me. Ha. Ayan. Where is Batak Pimentel? Matikam mo. Matik ang muma hello mga kinin ni Ma'am Devora. Ayan, Mark de la Cruz, Bagamaspad. Domingo Reyna. Aloha kab sa June and Balong Jam from Auntie Kathy. Yes, good afternoon. And hello to Auntie Ellen Flora and Perlita Lucas. Ano DJ naudi nga natin. Inareglok. Agor ka naudi nga inareglok nga kansyon Balong takait ko mga kansyonan. Nya pa na diyan? Aji dati lapayag mo dito cellphone ko nana. Iya sadag mo. Lapayag mo dito cellphone. Ayan na din. Kung ni Felicity Simulagwa. Agboboya. From Joiner Orthodontics Braces and Invisalign, Santa Cruz, California. Wow. Orthodontics? Talaga mo. Agboboya. May tanto pasok at tingipon dito. Mga idol, pabati po ng advance happy birthday sa anak ka. Kung na mag-birthday nitong 19, I love you anak from I love you anak Lexter Bose. Blessed Sunday mga idol. Imbang nga bigat yun dito ay watching from Hong Kong. Pa-shoutout man dyan Barangay San Antonio. Pag-great family Kaling-Kaling. Thank you po. Nabiro ka man? Nabiro ka kon. Okay, isumantikat ko ang kansyon na dito ta. Et sagot ko apo kini kabsat nga Ron si Pagan tada ito ikat impa version na kanya. I hope he's listening together with Dr. Emily Zipagan of Boston, Massachusetts, and the rest of Idikan Ita. Kung na nakadajay rumba version. Rumba. Iya sideg mo day tabibi dita cellphone agpamarangta adwa tapayla ingkatatta sak ibaga ngay kapsudda day tasunata sam iyabkas dita kaduam dita pumanaw ka iyabkas mo kadi asyak pailang ipatpatag mo wenno agpadakam anapate dita puso nubulsek ni ayang ala kadi ibalikas mo siya kaditi papanawam wenno takaabay mo dimtuma ibalikas ti kalikagum ko agingga at takaabay mo kaya't nagpay kadi wenno saanan biyag ko nanyat sumbat mo maaklon ko iya sideg mo day tabibing dita cellphone
agpamarangta dua tapayla ingatatka sak ibaga ngay kapsudda dayta sunata samiyarasas takaduam ditaan pumanaw ka. Hi, Uncle. This is Charm. I'm watching you also. I love you. Ganun ni balasang tayo nga Charmel Lianes at Jaya, California, Porterbell, together with her mom. Charity, good afternoon kada kayo. Dimtum maibalikas tikali kagumpo aginggang adda kaabay mo kaya't nakpay kadiwan no saan ang biyag ko nunyat sungbat mo maaklon ko iya sedeg mo day tabibig di ta cellphone agpamarangta dua tapayla ingatatta sak ibaga ngay kapsudda dayta sunata samiyarasas takaduam ditaan pumanaw ka samiyarasas takaduam ditaan pumanaw ka.